simple cooking oil, second best to a mother's love. Agacencwire ombwejwire abikiriza omudini y'abasiramu ihangwe ry'erizoba bashabwa okukuratira emigenzo y'ekisiibo obutashiisha kibahwere okutunga ebirungi omu kisiibo eki byagambwa district Wambarra okukwatanise n'abebembezi abandi obw'obusiramu omu kusaara obwo barikutandika ekisiibo kyabo. Abebembezi b'obusiramu aho mu rurembo rwambara n'ebicweka ebigyeherire aho bebembirwemu district Wambarra niwe yabemberamu okusaara ebyona byakorerwa amuziti gwa baka jamia aho mu rurembo rwambara. Okusiiba kuno tetusiiba busiibi si kugera ku majani tusiiba enjala netulumwa ennyonta tutolekereza ebintu bingi nekibaka kya kuyisabuyisa bivulu. Okwegesa kwakorwa she Abdal Mukwaya district Wambarara district nagira ngu n'omubiri gwawe gwine kusiiba gutakakora nshobi. Ebinywa byaffe ebigambo ebyalibwanga kiyita ku muwango Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba wa insabahu ahadu singa omuntu abakuvumye n'akucokooza n'akusomooza mugambe kiyini iswali azimanze esi. Okukuratira emigenzo y'ekisiibo omu dini y'ekisiraamu ni kikuru yisya abikiriza n'obu edini zoona hizatandika zoona okusiiba omurundi gumwe emigenzo n'etaana. Ate basabe mubeere abagonvu mwezi guno ogw'Ramadaan. Basabe muteekewo enjawulo wakati w'embeera endala. Imam w'omuzikiti gwa Baka Jamia nawe hariho obutumwa obuyaheereza abikiriza. Bali bagamba ensonga y'esente tukisabe mu kisiibo kino. Gw'olaba otya wallahi kodde waka n'osanga n'oliemu nga yabudde mu sente za halaali tebatusaddaakirizizo. Abwa TV West ni Senyomo Gideon. Abebembezi b'obusiraamu aho mu rurembo rwambara n'ebicweka ebigyeherire aho bebembirwemu district Wambarra niwe yabemberamu okusaara ebyona byakorerwa amuziti gwa Baka Jamia aho mu rurembo rwambara. Okusiiba kuno tetusiiba busiibi si kugera ku majani tusiiba enjala netulumwa ennyonta tutolekereza ebintu bingi nekibaka kya kuyisabuyisa bivulu. Okwegesa kwakorwa she Abdal Mukwaya district Wambarara district nagira ngu n'omubiri gwawe gwine kusiiba gutakakora nshobi. Ebinywa byaffe ebigambo ebyalibwanga kiyita ku muwango Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba wa insabahu ahadu singa omuntu abakuvumye n'akucokooza n'akusomooza mugambe kiyini iswali azimanze esi. Okukuratira emigenzo y'ekisiibo omu dini y'ekisiraamu ni kikuru yisya abikiriza n'obu edini zoona hizatandika zoona okusiiba omurundi gumwe emigenzo n'etaana. Ate basabe mubeere abagonvu mwezi guno ogw'Ramadaan. Basabe muteekewo enjawulo wakati w'embeera endala. Imam w'omuzikiti gwa Baka Jamia nawe hariho obutumwa obuyaheereza abikiriza. Bali bagamba ensonga y'esente tukisabe mu kisiibo kino. Gw'olaba otya wallahi kodde waka n'osanga n'oliemu nga yabudde mu sente za halaali tebatusaddaakirizizo. Abwa TV West ni Senyomo Gideon. Tugumizamu n'amakuru ishabarisa owitware ryambarra Lambert Benomugisha yashaba abikiriza okutekitiinisa omu maramizo ogu nagira ngu bingi nibaba bari aha masimu omu bwire bw'okushaba ekyari kugira ngu ekiti kishikire. yaba nahayo obutumwa aha kutandika kw'ekisiibo kyatandika erizooba kandi okushaba oku kwakorerwa aha Kereziya Rugatwa eya Nyamitanga aho muri Mbarara City.
Lambert Beinomugisha yashaba abeine okwera abatine nkemwe hampaji yokusiba kurungi nawe kinyoni shaba ngo mbwire wekisibwe iki abo kwa papa mbara umutumwa bwa papa rero 14 umutumwa wekisibo cyakugamba turi umuyihamba turi ko muyihamba nk'Abisirayeli ko bari umuyihamba nabaza munsi yaraganisiwe nitwe turi umuyihamba uruga umunsi yebi bitu tukaza umunsi yo kushikira okushaba okwahikwa RCC ahabwamba City North Jack Akankunda. Domestic violence is bingi mwenisha abasobanura siba nabo tubatibire kandi tureke ngo maka ukwita no maka babirekeraho bareke kwita ndebyensi kwita ndebintu kandi barekeraho kuwana ebi n'ibiro byo kwetisa kandi ebi n'ibiro byo kugarukana hanga no kugarukana n'abantu batahi babo ebi izoberi nirikuru munonga ahabukuba kuruko notekateka ahabiro by'isibo notekateka kugira ngo umuntu nyabuntu ubona kubyayika aryafa kandi n'umuntu w'umucucu ahabukuba kargo umucucu nayo ni yarigaruka ngo turukushoma mu kutandika ishura 3 19 mwene cikuru munonga no kugira ngo buri umwe ashimirwa nayireba nugira umwanya murunji gukushaba nugira umwanya murunji gukwetisa nugira umwanya murunji gukugaba. Omugandi Bishop w'itwaro rya Kabare Right Reverend Calestur Baramera yashaba Kristo koreso obwire bw'ekisibo okutereza enkwatanisa yabo na Ruhanga. yabaye bembiro kushaba ahakerezia ya Shoroza Pastoral Center omuri Kabare Municipality omukushaba ko kwakira ekisibo. Sibo Ruhangana tweka yomo muri twe tumukirira jende nitwe omagaraga yitu tweshijube okwishobora tweshijube okutwemerire na Ruhanga omagaraga yitu okuturabona n'umwisho muri kubanzira yoweri buryo umwe omuru bantu ba Israeli bo n'abana n'abato n'abakubona byo maketwa ayeshijube okumyane bituramare buri kintu cyone kiturakore obano kweshingereza obano kwefubira obano kole byembabazi byona nibiza kubabyina kakwate kitu na Kristo na munonga ahabo kwikiriza kwitu gasha kwa Ali Waswa na Nelson Ahimswe. Mwebare abanyamakuru betu erizoba okuborwa kashato rukwera ombikiriza Ruhanga erizoba batandika ekisibo ekirukuza kumara ebiro 20 akereze ya Uganda Matters Parish ekitambo cha misa cyayobemberwa Father Didas Kasapure. Ekitambo cha misa cyabemberamo Father Didas Kasapuri ogunwe bwana mukuru wa Uganda Matters Parish aho mu Rembo Rwambara. Nino anataka etumadelekasa ufa n'ubuzima Kristo. Ukamukaba ng'ebyo nezasande n'abashirire siba bino myanda. Father Didas Kasapuri omu kitambiro cha misa eki yaba nahweraho abandi bahereza barahanga. Twabura mu kibuto baza tweboneza mutakande bazabigene rega sabento yitu ebini isa ebini Russia misi kiti cyabaka cyazungush ndumwe yesibo haje cyabuzamo kwatsiye kurya sibiyama nzoma kusatirizoba ndumwe ruji abafushi kurenya na wakata musibo na mwonga wakata no kweli bwanyuma yo kwegisa abashabi bashabwa narabasigwa iju abuso kumuringo gumwe narakamanitse kokwereka ngo bakargo mwijo nho baragaruka.
twazo muri switi ya Kamwenje abikiriza bayihanangirizibwa okwera enshoberwa okwetantara imico mbi eki kikubahwera okikiriza ebigendererwa by'ekisiibo ebi n'ebindi byagambwa omu kushaba kw'okweshaba iju okwaba omu Kiliziya ya Kamwenje Catholic Parish okushaba okwayebemberamu Reverend Father Cipriano Kasangaki. And faith comes by the parents. Ukikiriza kwao ukikiriza kwani kusobora kukura so iki gitwara inzonga nkuru umubwire mu bisibo abikiriza abayikomukushabuko nabo hariho ebatekereza nitekereziya nitujisabye tubikuru bishatu okwefubira ebintu bitukunda munonga nk'ebyo kurya ebyo kunywa ebijwaro rero tumara kubyefubira tubigarura abatini kandi cya kashatu n'ukwishongereza kukiza ukwa butosha twahurira ngo turi ba ambasada ba Kristo turajwekera Kristo aho turi hona abatureba baturebe mu Kristo kunyo message nkuru aba TV West ndisenyomo Gideon na Anthony atwino muri Kamwenje mwebare omuganda makuru nko muringo gumwe ogwo kwagira ebyo bwegeso mu Uganda New Vision ngayijagumizamu neshohoze bigezo ebyo mu mpapura z'amahurire bya Pass O Level Competence Based Study Guides okutandika n'orwo kubanzoru abari kwebembera encourage nibagira ngo abari kutebekanisa engenderwa heji nibenda okwera beji kubasa kutunga obuhangu oburi kumara baba nibahendera emishomo yabo. Have we? Esther nityo mukuru w'ebyo bwegeso Vision Group najangwe ebyo bwegese ne bitwarwa kube kintu kikuru kandi kuya competence based curriculum etandiko mu mwaka gwa 2021 New Vision eturene gisya beji abashomesa abazire n'abantu bona bari kujetenga content biology physics chemistry math ariko gamba mu rutaya yari cyamba gukora igisikuro mu Kampala au timu ya New Vision ebwina beji basinia ya kanali nitoshabira bejo kusherebera abahwere b'abantu bashoma okutandika na Monday olwokubanza nituza kuba ntugarukamu okushohoza academic content for students, for teachers to support their students. Monday ntushohoza math, Wednesday chemistry, Thursday physics, then Rwakatano ntushohoza biology. Ali nitwagambira beji kuronde bitebyo mu New Vision ninga story bashoma mutyo gwayo norinyererwa kubanza bageragera nsenebyo ebarukushoma mashomo gatari gamwe na gamwe. Edu content organized by teachers have a very a good expertise omu curriculum mensia. Enjeri bakujishomesamu na nayo bakubuza mwe bigezo. So kora aboryo mushomesa oryo mwana wishomero oryo muziro ino mwana make sure that teen and New Vision yakwingura on Monday, Wednesday, Thursday and Friday. Alinito najyango kushama impapura z'amahuriro nizibahwero kwege ibintu bitari bimwe na bimwe ebirumenye twaza hamwe n'emice engenderwa hwezi nizitebekanisa bw'abashomesa bino buhango mu ngenderwa y'ebyo bwegese kandi barebeka ngo byakengwa beji urwo kubanza nibaza kwamba shoza mathematics orwa kashatu chemistry orwa kana physics kandi orwa katano biology. Then they bring it to today or into the context of Uganda. So that's what they are trying to bring out. Oh, that's what these listeners are trying to bring out. The content you are studying, how is it relevant to you? Yes? How is it relevant? Why do you need to know this? That's why when you look at, or when you look in, when we are answering the questions, we bring in the HA or the application part. You can, the point cannot be marked without that, or you cannot get the marks without. Ndi Anita Tkunda na Damba Tadeo. Mwebare twaza kumuraho nitugaruka.
you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusiye abantu mwena umwaka musya ogwe2026 kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize ogwe2025 okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu note mushanju ina note emwe 2 3 4 5 6 ninga note mushanju ina 5 noro n'omwanya gw'obuhumuro ogurumo obusinge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel nituhoburaro bw'omurembe buri kishenge kiri mu DSTV, intercom na wifi, tuneza cottages za gardens impango ezokoramu amajenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe omu conference hall tune restaurant ekutebekanisa ebyokurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu ekyokunywa cyekika cyona ekyorukwenda ebyokwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 075 tusanje asungine n'akatare kakatozo akashozi kabiharwe omuri Mbarara City. For years, they have studied, they have trained, they have persevered. Now, the moment of honor has come. Finns Medical University is proud to announce its 5th graduation ceremony. We cordially invite our graduating class of 2025, their esteemed parents and guardians, and the general public to join us in this celebration of academic excellence and professional dedication. The chief guest will be the Right Honourable Anita Among, the Speaker of the Parliament of Uganda. The university will also celebrate its charter. The ceremony will be held on Friday, the 27th February 2026, at the Finns Medical University campus in Fort Portal. Proceedings commence at 9 a.m. Finns Medical University, a chartered medical university in East Africa. Manager, ogito wagito. Konka batumu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Dio ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Hati mchara
wanje mwami numanya abana nibagaruka yahishomero kandi ibintu bicira kubi aha bwashota kutwara icweka cya fiza y'ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abwa kitakushashura ntukozesa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabwo no basakusha baroni ya fizi ubwo n'amashomero agacejumbire muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabwo kwejumbiramo no basa no kushabaroni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. We labor to excel is our motto. Long live Bonnie Conceal. Hello, Bonnie Conceal viewers. Once again, I welcome you to your dearest channel, to your dearest TV at Bonnie Conceal Girls Vocational Secondary School. We are located in Isinjiro district in Western Uganda. It is a girls' school. Our focus today, we are going to look at the Bonnie Conceal girls. They must tell us what do they like about their school. Bonnie Conceal is very wonderful, and what inspires me the most at Bonnie Conceal is the way Bonnie Conceal girls behave. First of all, I like the discipline of the girls of Bonnie Conceal. Take a look on the respect they give to the teachers and the fellow students too. I find Bonnie Conceal a home away from home. Our head mistress, she's one of the best head teachers in Africa. She parents us like a mother. Sister Dr. Mary Gladys Kachopi Amoti. Come we labor together, come we excel together, because here at Bonnie Conceal, this is the spice of Africa. That's what I can talk about Bonnie Conceal. Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju district barakira beja bojo nabeshiki okwija kushoma certificate yo nurse nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itenda cyo handiswa mu bwijire omu ministry yo bwegese nemizano kandi na center number okuruga mu Unimap itenda cyo ginentani sabwo buherezo skills lab ejure byo kushomeraho abashomeza batenda kigweje library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju ni 5 mushanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazimo rya hano baryo bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansugo mu motoka riyo nenyusi yo ngwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire konka mwami tera chairman wembaga akongeze yo nako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kabisira hanga waje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze fo mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS twakuretera ishomero nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District niryo bojo nabishiki kandi ni dena boarding ine unib center na license ya ministry y'ebyo bwegese bamaziro bwire buringwa bari gukora job bigezo ibya senior ya kana na senior ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutindo gwa ministry y'ebyo bwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibiwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora eya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya musine yo kubanza okukasine ya mukaga iwe tire simu uyetunjira umwanya noto mushanje ina 3 ashatu ni 5 5 nemwe 30 Mizamu
n'amakuru abana babiri abazire babo bombi bafire district ya Shema bihirwe omwishomero bwanyuma yishenka zo twire nabareberera okurwara batyo bakarondera iguro butembero bukababurira bakasharamu okusitama bakarebesa abandamisho. Twaika mu cyaro cya Rwamunena mu Shuku Town Council Shema District atiyo nukwe Victor ayisiga mukama omyaka 12 y'ubukuru na Munyanya Daisy ahereza omyaka 15 kutanurira hano eryabatire rikabasigena kuno busasi hamwe no kusharamirwa na benjira mu cyatopu tata yatwara nagumanira na mama na kuku nabenika umcha kabiri na mama yatarwa nagumanindura na kuku nabenika umcha kashatu kuku yatarwa nawe yatirwe tasigarantura na anti bwanyuma yena kubatera Daisy ke kwatana Munyanya Victor batyo batana ka business yo kunda amabare no koremeza kweshomesa aho mushabire yako musine yakana rero musigaza bire yako mu cyakatano etiyo nakwendije kabarukaho akata kwemarira tumara amabare yamukasikorfiza kwihamu atagumansomera yo kwikonka bitakweza ni mtakweza iki izi abaki kasente kabiri Daisy nagira ngo kutunga sente nekizubu habo kuba na pad za buri kwezi abiye nazishaba abanywani be then ingenda shementine sabone ntine pad sentine naka chika yanazo mucherero abana bampeza pad ingenda ntine fees chika yo agete basha bansasa umwe bafunze kujya nanko umuntu ateza yakarimo tukora ateza inkeshitoke omwe umurutoke bitaba harimo tutoke tuce temana tutu bantu baraza chonda mabari kuna hata sente kugura kahunga tumuntu twagambaho nano mu banyabuzari obenatira kubayambaho n'umwami wa government atiro muranga go kugarura beje bahishomero bate batijira mu kirengere abwendera zitakubasika nanyenye nabana nasanga ntakwiza kubabasa naguma ningite robo nabona obusente mbubaha akina kwatenka baha mbe nabatwaza mpora umwabire yahiko musini yakana ndiza bya kompisi umtifo naguma nimba gita konkati tubetwa mbe nahika kuremerwa nyonka boazi abutabasa family ibiri konkato bwiro buru baturana nyine na ishenka zibuba kweta kamarembo bintukira kubashanga mu muhanda ubonde byetengo no burabura tibine uniform tibine bitabo birukumara tugumana to encouraging abanyabuzare kugumana babarundana babatera ho buryo konkoreba ngo tubakwebasa owakuba nayenda kuyamba abana ba kugaruka mu ishomero nabasabura bera namba Yesu mwe yishentobo yazura mushanje mukaga 3 15 19 ishanje na mukaga ninge yazura mushanje ziri 3 95 12 kaga ni 3 eziyo mazina ga Boaz muhereza gashoka Mike twakire webere Mike twakire abarukujunanizibwa ahanshonga z'abakozi mu ihanga baraburwa okwetantara okurya bituga baba batarukwenda okutunga ebizibu ahamirimo yabo. Minisita w'ihanga kujunanizibwa ahanshonga z'abakozi Grace Mary Mugasa nuwe yahayo okora buroku obiyaba nayiguraho oruterane rwaba Human Resource Officers ahari Las Vegas Hotel omurembarra. Minisita w'ihanga orukujunanizibwa ahanshonga z'abakozi Grace Mary Mugasa nuwe yiguraho ruterane rw'abarukujunanizibwa ahanshonga z'abakozi ba government omuyanga ryona orukuza ku marebero 3 aha Las Vegas Hotel omurembo rwa Mbarara. Without us transforming ourselves and changing our attitude, we won't move. We want what? We want to move, both as individuals and as institutions and as a nation. So let's have that mindset, let's be positive about what we are picking and listen and learn intently.
the people you are handling have a lot of challenges, ranging from the wage or the salary disparities, issues of school fees, all that. So when they come to you, they expect you know, to calm them down. Mu butumwa bwe Minisita Mugasa yajumerera abanyabutegetsi abari kuteganisa abakozi ba government. But no, the politicians, we have intervened too much. And you fear to work professionally because these people will blackmail you, you will not be promoted, and you fail to talk the truth, to tell them the truth because you fear them. Minisita yayanjura kuba ariyo bakora kubongera umushahara okubahwera kora umurimo gwabo nko kucishemerire kandi yajumerera babaruguze imirimo ya government. Is there any shop where they sell jobs? And who told you to target jobs with prices? It is like common knowledge these days that if you are a scientist, it is 30 million. If you are an artist, it is this. If you are a teacher, it is 1. Where is that supermarket? Where they are selling jobs from? Oruterano no kumara biro 3 ubwo abakozi aba bari kutende ko mbe kwatirene no kurebera abakozi batayi babo. Thank you. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya. Bebere Aidan Bataringaya isi sako ahabwitaje rya Kahunje omurka Mwenge district begise ba members babo bukoryo okwetungura no kurwanisa obworo. Abantu bagira ngo kurwanisa obworo tikitandikira ahabujunanizibwa bw'abantu abino mujinya ubwo kwetungura. Wawe ojero tinyanda kuzagura mugabo temugabo naye abashija ati naye bagiga icyo naco kibaki ebigambirwe obu isi sako babire bebembiremo omushomo gukwegisa abamemba bayo omuri Kahunje ka Mwenge district ebine kora okongera antunguka yabo. Mugenda mu makaganyu muikirizane n'abakazi banyu nababarimwe nangwa n'abana banyu muronde murakore kandi mubiteho mutuma mubikore mu rugo mbworo. Tubakubasa kugambira ngo ziyamuhate heko kandi kayahekere nyakufa abo kuba wakira ngo yahekera akagirata amizi wagare bogaba so hata on hole ecyashisha mizago niki ebitokozi omushumugu hariho bamemba abahiro bujurize okuba hwerirwe isi sako omukutuntumura obworo ko tungashonga wabo kwisa no zakushafura wajo tinyo mu rebere byo kubasa ko ni bikiriza babikwindure bakore cyo kwenda abandi bone bakujema umwaka guraba no tempo tukatugetera ko cyano ekitereke mazima kabona batwe koko batwaza soda ebintu bikatushyamaza twatubusima kwindi ekinarebere ezindi banka bapresente odio kushashura emitwaro 20 nogumana shashe emitwaro 20 buri kwezi mpaka umwaka gwera bonka iziya nogumana oshuma mpaka mazerero ko bikaba kwariza je ko muzeire kandi yofashe mbererwamo isimira ekambaloni yampa contract n'india ninywa ayo next ngiye hine mije kwebuza yo mwako kandi nali abandetera kare yeka kanje biza mnonga ate cyane ishya bazmarwe bravo ushango yangurente wayangura buri cyona bazmane ruchibundi omwako gwahwire interest rate yitu ekaba 83% abarero rimo gwahwire cyotaka no mwako ishe reduce ya just 3% yateka 2.5% reduce ababishiwe gukoranisa obworo no kutandika no mwete no kukunda ishiya eyongere kukura buri zuba kandi obuhereza ntuza kubusya buri hamwe tero mungaro branch ne yanyu mukagitshaba kurabera mbazwe cyaro banyu no tutabiri tubatucika ari shongoro
tukushomesa ba members abantu bakuniya mukatusaba branch mbwenu tukibaletiye abarukwebembera ise sako banjirira ba memba babo ebibabinere gire kuleta mu abantu banywana banya baryo kwa mukumanya abaine ukubasa kubika beije bigure branch emishome kikechi yahindira erizoba na district yibanda. Our TV West ni Senyomo Gideon. Gideon Senyomo erizoba ombere gompolisi ASP Alex Nuwamanya ohereze kugwa omuri butandu eyabira harugutorwa Masaka Kampala harwa katano yazikwe erizoba omuri Kashari Mbarara oguyagambwa nko muntu berakorire polisi obwire burengwa kandi arukozesa obwisugwa. Bwanyuma y'abanyabuzare ba ASP Alex Nuwamanya okumurondo ku marebero bishatu abuzire omutumbi gwo gwizere kushangwa mukabafu ahirwa rerikuru eryambarara abasibura dadi wa mwana wabo Elvin the son to Nuwamanya Alex ogu nomwe mu bagwiro mu rubutandu eyabire sanga eyaferiremo abantu 8 hatu tugenda ngenda abanyesikotinje sobiwe Sikumbusha jatunga amwenje y'abantu bunashanya abaganga bari bateza abate basentramino atamo muntu mu bagwira na motoka turutu babanyango. Assistant Superintendent of Police Alex Nuwamanya abirar OC Station Watagwenda Central Police Station kandi polisi ya muziko mu kitinisa Uganda twaferwa akaburi Friday akanshabira cyangwa kapande nyikiriza aterese Friday once in a while umeza kushaba sabe nakundi dini agenda shaba rwaka agenda rwakatano rwamukagate ni service sana koreshe sabe nakundara ha abatakwita gachi please aho ebronka bishat ndakumenya ngo niye naterere na mu traffic officers aba responding asiye ni kibegabo sanga ndakumenya ngo Alex was one of the victims bareto murambwe bagureta mucyaraha mbarra ndikushitama CPS ndakumenya ngo Alex ari mucyare mbarra mu rusaro amabyana Alex nkara na wa campus even uko yamazire kusima mukazuwe ninye uyabanze kweta nifunde Alfred Jomrebe Rachel ni kusima okuguma kando kakunda Alex yafera myaka 8 kandi yasiga abana bana babojo abakazi bashatu akanda kansanga bana ija almost every weekend okwa eba kweta outing atomya bena ejo myejo process akanda kansa bidomu cha gamba jiru cha kai zukoheba mukaribo yamarandeta kama kundeta anawekea kwanza ndio yon anakunywa mfama kanisa yanukanite iwa mpire na yaga kayajima amaze yagakasta mu sitting room nareba mu siringi namureba takunjenga kukatinda bifireho yamare tunomanya kanjende nyenchakari nyine fixed program namusibura ya agenda now urwa katano yaba nagaruka the same week. That was Tuesday on 10th. Urwa katano yaba nagaruka 13th. Shamuna neda chikasha tuna yanjera tunomanya ebinani koranija nifunza hati naza kuisha namujira tikari 2007 after being taken to school Nyowe I met my husband there. I apologize my aunties. Please, this is the time you should know the truth. In 2007, Nuwamanya University, I only stayed alone for 1 semester. The second semester, Alexi, yani homeroom, nashwerwa, Alexi Antwara, that is it. Deputy Alapisi yabwa Ruiz Region yagambo ku Alex afire kandi yarabarabara kuvugira eryo hanguto amazima goli betengwa owabire navuga drone akawuvatekinga yarabo blind spot yabugana na trailer
bahonda na buso bwantama icyo cyabireho. That was the cause of the accident. Aza kandi yakriminga abantu 8 na Alex ahi abirari. Ogu yaterwa round zishatu nagoma sasa nanabira higuru aha kumuzika nde Evans Taremwa ahabwa TV West omurikashari Mbarara. Bebare Evans twaza kumuraho tugaruka. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kensheko. Tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 Arimbaguta Street omuri Mbarara City okumanya birukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no 5 chenda na mwenda ananeina. Tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe. Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka ericyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanya birukukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju ashatu 2 mukaganemo. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugirenda kwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terguleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 96 90 Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozo tuntumura espressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora tukunywa cha kabozi multivitamin drink
sitasiyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura emisi kireta amanimasiyo mu bashija hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata akabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress ecyo kunywa cy'akabozi multivitamin drink nikikorwa bakabozi health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruhombe bipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0 15 81 buri kunywa chikopo cy'umwana gwa Uganda ni kutandikiraho mu musiri umutindo ni gutandikiraho kusharura shoro menshi mazo mwana ziri kutukura kandi zikuzire aha kube zitakuzire nizishara umutindo n'entasya aha mwana gwawe waheza kusharura rindo umutindo yaniko mwana gwawe no buyonjo aha ntundubare ubutandaro narahatira siminti kandi utaniko mwitaka yanjara kurunjo mwana gwawe kandi utagurunda aha kuba wagurunda ni guhumba kiguretero kushara umutindo warinda umutindo nuba wari ndentasya na nukure ko mwana gwa Uganda umukatari kensi yona umwana gwa Uganda nugwa mutindo oguru kwesigwa obutumwa obu nibukushibwa ministry y'ibyo buhinji enyamishwa n'obujubi. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Anka joininga muhame 2026 cyantumire ni joininga muhame bakija kuno bayigura branch umurimo trading center batushomesa nahereze kwitegereza kuno amazina mu kumwaka narya muloni mpora yo kongera mu business akubana banka yuwo member nubura umukama wayo kwe gukora amagoba hamuhirwa umwaka bakuhereza hasente ezi banki kozire ni uganyirwamo ezwa kwita dividends so abuntu cyo kintu kikuru munonga ekiriyo mu banka ya muhame ahubwo kugira ngo banka y'abantu abetereye Nyikiriza nkwanjurira ishomero rurunje ryo mutindo Exodus College School Wakiso hihi na Wakiso Town Hoima Road ona erevo kandi bine center number Exodus College yinagandi mashomero gari hasi yago Mirembe Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ebyase curite ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa na madina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga mbarara aha Amazon Building Fro yo kubanza umwaruro gwa kabiri room nambi 12 gamba naba mu office 0 mushanju mwende 2 cinana nemwe inshanju 15 0 mushanju 00 ashatu neina cinana na munana cinana ne 2 ukwandika beji kuri kugendo meisho New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live mu concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka ku cyaciro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Rukororo Independence Grounds Tera Star 252 hash okugura tickets ziyahashinje mitware 5 aha bwabona 15 aha bwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera notu mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live mu concert Bishagikire Pacific Events Lion Records. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mkaga kwisha kwa handitsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obzarusa na lab technology
omwejo rukwenda omwanya oshemere kuba ekikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemere kuba ine certificate omu nursing na midwifery kandi omazire emyaka 2 mu field buri mwejo nahawe omugisha gw'okushoma agandi mashomo ga tekinologiya kumwongera omugisha gw'okuhakanira nyensiya nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills nabyo bitakwibiri basaries zikiruho mugiro bwira eishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho tera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 St. Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bw'omutindo okurwa musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'emyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera okuguma bina magara marungi no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurungi okurinda jabeji no kubaho mwanya gw'obugwaji gwo kushomera mu kurungi nkabaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tera esimu noti mushanju mukaga hatano ni 5 noti mwenda 13 ninga noti mushanju inamushanju noti 5 30 noti mushanju Best friend waffe MTN eyo yaddala gamba nti best friend MTN eyo yaddala nnyo tutandikidde Kampala naye tugendagenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente ezo ziba nyingi nnyo sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu mukaga 5 star 80 hash ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van naawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Hey! Makobore High School rukunjiri. Ernishomero eryabojo bonka. Eri bari kushoma bari kurarayo. Bine ona erevo. Nibegesa arts na sciences. Bine computer na science laboratories. Ubuzima beji bona nibayikira iguru. Administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi. Ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi. Ebyo kwirinda birije. Hey! Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba w'omugasho nyensya nirishangwa rukunjiri municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi Diocese oburukwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas. Ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina hatano ni 3 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mukaga hatano ni 4 makumyana.
tugumizamu n'amakuru omuramuzo mukuru abwa kote ya Hoima George Kunihira abinjire omushango ogwo kugarukamu kubaro bururu ogwa karuru ko munyishengero w'emyeto omwishiki ogu akahababa ngu box zo bururu zikaba zine siru zitarukushana konko muramuzi omushango ogwa gubinjire owekigombe kya National Resistance Movement Diana Kampe Ampire owabira esimbera hantebe y'obunyishengero bw'emyeto ahantebe y'abishiki akahabava mu koti ya Chief Magistrate omururembo rwa Hoima arukuhakanisa obusinguzi bwa Masekanyesije omukaruraka akaruraka kakaterwa habiro mukaga byo kwezo kandi Masekanyesije niwe yarangirirwe nko musinguzi n'obururu 2016 arukura twa Diana Kampe wayihire y'obururu 198 Julia Muhumuza akihayo bururu 2 kandi wo wa Nup namande akihaya karuru kamwe bita 2011 byo kwezoku Diana kahababera Masekanyesije akaciko kebyo bururu hamwe na Jennifer Chobutunji owarangirire bya rugero mukarura raka kote katandika kuro mshango gukutandika hizo baryo rwa katane 2013 okwezoku omumpa babaye kurabero mu rubapurida barmu Enoka Besije hamwe na Brian Cooper bihayo omukote bembiru omuramuzi George Kunihira babire nubenda ngo bagaruke mwo kubara karuru omuramuzi cha yanjire. They got to one conclusion that most likely the box was tampered with. And I got to that conclusion on was on a balance of probability. Yes, so this court believed on a balance of probability that the ballot box in question was tampered with. And as already highlighted, there are several authorities on a vote recount that have guided that once a box has been tampered with, then the court should not proceed with the vote recount, but rather call it off immediately, since the purpose of the vote recount, which is basically aimed at ascertaining the accuracy of the votes counted and declared, can no longer be achieved. Brida wa Masekanyesije Asuman Basarwa asimiro maramuzahabwe nchomu bitwe Brian Cooper Brida wa Diana ajizere ngunubija kujura Koti tugiraze nti box eyakolebwa eyalimu obululu yakwatibwamu tugiraze nti waliwo obululu obwabalibwa mu box naye nga mu box obutobo tebulimu netubalaga nti waliwo namba ez'enjawulo ezibadde zirabika ku bululu naye nga obululu obwo tebulimu netubalaga nti n'essiiru zennyini enamba ku siiru zaali teziriiko baatugamba mweziri naye twasanze nga teziriiko. The issue of serial numbers being repeated by as a result of the printing process is not for the court to investigate. That is an audit because the court was presuming that what was printed is different from what is in the box. In the printing process, a number can be repeated. You can have 34 2 times. Now, for the court to presuppose that that was tampering, it was totally wrong. We Masekanyesije shabire kuhabaho inkwatanisa bakasiye nshonga zemnyeto mparamenti sindika message eno okugenda eri abavuka bukwangabina abankulisa oba bali mukunda bazisaabo mwe bali nnyo kumpa power oba obukulembeze era ngamba suubiza ngenda kukola namwe tusabinge abavuka bona mukwanga. Amakuraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto Ambrose tuzagumiza munamakuru agebyemzano obururu obwa round ya 32 obwempakeza Uganda Cup bwa kwatwa erizoba aho timu ya Mbarara City erukwija kuritana na KCCA FC katurebe birukiraho. Visit to the new home of URA, that is Ham Stadium Nachivubo.
timu ya Mbarara City nayo garukamu karitana na timu ya KCCA omurundo gwa kashatu omumpaka za Uganda Cup bwanyuma obururo bwa round ya 32 obwakwatwa erizoba akitebe FUFA omurimengo omuri Kampala. Omuzano guno gwiza kuzanwa ahari Lugogo. KCCA abasingire empakeze mirundi 10 bakabanza kusinga Mbarara City omwagwe 2018 omuzano gwahendeye uzirigoro ina aharubusha achayi kacheka omuza round ya nkaganina kandi omuguherukire omu 2023 ekasingwa goro ibirari yemwe nabweri kuterwa timu ya KCCA. Empira gwa kusirisizaawo ku round of 32 buli timu erina omukisa okukyaza oba okukyazibwa. Tujjukiza amatiimu okwongera okukuuma empisa n'ezo ezifunye omukisa okubanga ze zigenda okukyaza zibeere nga zisobola okutegeka event ennungi. Security ne medical bikulu nnyo tubyetaaga okubanga weebiri ku mipiira egyo. Yo Sports Club Villa abasingire empakezi emirundi 9 neza kulitana Buru FC ahari Kadiba. Bunyaruguru eine Amos College kandi Kitara FC abasingire empakezi 2024 eine Entebbe UPPC omuruho imam. URA eine Blacks Power, Express eine Tunga Saze, Rero Vipers abine chikope chenwa bakwatana Pajule Lions. Empakezi nezo kuzanwa hagati y'ebiro aya 21 okukabira 28 by'okwezo ku Ndage by'emizano ekigombe kirukurra omuzano gwa motoka z'empaka mu Uganda echa FMU kirangirire kwempaka za Africa yono mu Uganda eza Part of Africa Uganda lale abo mwaka ogwo nizijagaruka zitebekanisibwe omurimbarra omukwezi okwa katano omugun guza kuba buri omurundo gwa kabiri kulatine mbarre kutebekanisa empakezi banyuma yo kuzitebekanisa omurundo gwayo gwo kubanza omwaka oguhwire. Empaka za motoka bwa Africa yona ningashi Africa Rally Championship ezo mu Uganda za Part of Africa Uganda Rally nizijagaruka kutebekanisa muri Mbarara na Kiruhuro mu kwezi kwa katano nko mwako guhire kuzatebekanisiwe. Eki nikijaho bwanyuma y'ekigombe kirukuru omuzano gwa motoka z'empaka mu Uganda cha FMU kurangira kw'empaka ziri kwijagaruka kutebekanisa hari mwezi gwa Risotto muri Kibega hamwe n'ompaka ya Mburu nko kucyabira omwaka oguhwire. Atawa munecho nga tuyamba okupromotinga oba okukuza oba okumanyisa abantu ebitundu byaffe ebya mu Uganda oba mu Luzungu kye bayita local domestic tourism. So mulamu ogwo gw'okutambuza ebyemizannyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abantu basobole okulaba nabo batambule bafaani baffe abagobera emmotoka nabo batambule balabe ku bitundu ebyo birimu ebintu by'obulambuzi. Bitu bwanyuma y'okuhamya empaka za PAL Saidi Kaketa hamize kweza Mbarara zitarkwija kubaho umwaka ogwo kandi ogwo eba bishoboriro bwabira ine Haji Hamid Gombo gwe bizire kurambure mahanda eye motoka zirije kurabamo. Twina rallies twadenga ne rallies musanvu ubune mu twina rallies 8 ate twina clubs 15. So tukola rotation ate kuliko okukola obulungi eyakoze obubi natte bali omulala nakola okusobola okutalingira bali abalala. So twesanze nga tetutasobola kukola consecutive round esooka wano olw'omutindo gw'okutegeka amaklabu agategeka ne tuyingira mu rotation. Kaketa yongere yashobora habwe empaka zigarukira mu irindiro ry'enyamishe rya Rekamburo aho abagize bari kugira ngo ntihari kandi hariyo n'abantu bake. Twetaaga ebitundu ebitali mu bantu nga tusobola okuobservinga n'okupromotinga ekintu kye bayita safety oba okwekuuma oba okwerinda kubanga omuzannyo gwe tutegeka gwa bulabe. Omwaka oguhwire Omunyakenya Karanu Patero ubwo ari kuvuga emotoka y'ekika kya Skoda Fabia niwe yasingira ubwo akuratirwa abanyayuganda babiri Duncan mu biro kikankane owa Ford Fiesta Proto hamwe na Yasin Naso wa Ford Fiesta R5 kandi Yasino ubwo akagomezamo yasinganiza Africa yona okuba Umunyayuganda wa kabiri okusinga empaka za Mugenzi Charles Muhanje. Abwa TV West and Arojas byamukama. Logies byamukama webare amakuru agwa by'emizano
nugo gahendera amakuru gita Agacencwire agutwatwinire kirekintu kusima mnonga niwo gumere nitwa TV West Serena Nuwamanya na ine Sunday Brian n'abandi abutwakora nabo ntubendezo kurara n'ubusinje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle